नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागपूर भेटेर माधव नेत्रालयाच्या विस्तारित प्रकल्पाचो केलो शुभारंभ. दोळ्यांचे दुयेस आशिल्ल्या लोकांक ह्या संस्थेचो जातलो फायदो, प्रधानमंत्र्यांनी मांडले मत. 120व्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन मांडले आपले विचार. पॅरा एथलेटिक्स, फिट इंडिया कार्निवल, जलसंवर्धन, योगा दीस अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्री उलयले. गृहमंत्री अमित शाह आसात. बिहार भेटेर पटनात जाल्ल्या सभेत प्रधानमंत्र्यांची तांणी केली तोखणाय. देशभरात आयज जालो हिंदू धर्माच्या नव्या वर्साचो शुभारंभ. गोंयांत विंगड विंगड धार्मीक कार्यावळींनी दिलो नव्या वर्साक येवकार. प्राध्यापक दत्ता नाईक हांच्या श्रद्धांजली कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत जाले वांटेकार. दत्ता नाईक हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक नवी मोख दिली. मुखेलमंत्री उलयले. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नागपूर भेटेर माधव नेत्रालय प्रिमियर सेंटराचो बुन्यादी फातर बसयलो. हे नेत्र इस्पितळ आणि संशोधन केंद्राचे नवे विस्तार भवन आसा. ह्या संस्थेची स्थापना गुरुजी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवळकर हांच्या यादीत केल्ली. ह्या इस्पितळाक फुडाराक 14 बाह्य रुग्ण विभाग आणि 14 शस्त्रक्रिया केंद्रां आसतली. लोकांक सवाय आणि बऱ्या दर्जाची दोळ्यांची तपासणी तशेंच वखदां दिवपाचो उद्देश ह्या संस्थेचो आसा. ह्या कार्यावळीत महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कार्यावळीत उलयतना सांगला की ही संस्था देशातल्या लाखांनी लोकांक नवी दृष्टी दितली. संस्थेच्या नव्या विस्तारा उपरांत ह्या नेत्र संस्थेक आनीक गती येतली अशें तांणी मुखार उलयतना सांगले. हाचे पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी डॉ हेडगेवार आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या स्मृती थळाक भेट दिवन तांकां आर्गां ओंपली. जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की. युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं. या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगले की हे दोळ्यांचे इस्पितळ देशातल्या लोकांक नवी दृष्टी दितले. आयज देशात मोठ्या प्रमाणात नेत्र सेवेची आवश्यकता आसा अशें तांणी मुखार सांगले. जब बहुत बड़े पैमाने पर नेत्रदान होने लगा है, लोग केवल संकल्प नहीं लेते तो अपना नेत्रदान भी करते हैं. ऐसे समय ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में और प्रदेश में खड़ी हो. और मैं ऐसा मानता हूं कि माधव नेत्रालय ये केवल नागपुर, विदर्भ या महाराष्ट्र के लिए नहीं है, तो पूरे मध्य भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है, जिसके कारण कई लोगों को दृष्टि दोष से मुक्ति मिलेगी, कई लोगों को दृष्टि मिलेगी, कई लोगों को ये जो भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है ये प्राप्त हो पाएगा. या वेळार सभेक संबोधित करतना संघ मुखेली मोहन भागवत हांणी सांगले की निस्वार्थ मनान सेवा करप ही संघाच्या स्वयंसेवकाची प्रेरणा आसा. समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा. प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है इसी प्रेरणा से कार्यरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या 120व्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन आपले विचार मांडले. खेलो इंडिया संदर्भात उलयतना तांणी सांगले की खेलो इंडिया पॅरा गेम्स हो खेळगड्यां खातीर एक मोठी माची उपलब्ध करता. या खेळात वांटो घेवपी सगळ्या खेळगड्यांची तांणी तोखणाय केली.
कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत फिट इंडिया कार्निवल संदर्भात आपले विचार उक्तायले। हातूंत देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 25,000 लोकांनी वांटो घेतलो। पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। आंतरराष्ट्रीय योग दीस हे एक विराट रूप असा। या दिसाक 100 परस कमी दीस उरल्यात। देशातल्या लोकांनी योग साधना करची अशें प्रधानमंत्र्यांनी मागले। आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। विद्यालयांनी सध्या गरमेची सुटी पडल्या। भुरग्यांनी ह्या सुटयेचो बरो उपेग करचो, नव्या नव्या अभ्यासक्रमांनी वांटो घेवन आपली तांक वाडोवची अशें प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत सांगले। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं। या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी माय भारत कॅलेंडरा संदर्भात माहिती दिली। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी जल संरक्षणाचेर आपले विचार मांडले। पावसाचे उदक साठोवन उदकाचो साठो करपाचे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी कार्यावळींतल्यान केला। बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी
सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 120व्या मन की बात कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो। या वेळार प्रधानमंत्र्यांच्या स्वच्छ भारत अभियान, व्होकल फॉर लोकल, इंडिया डिजिटल इंडिया आणि नारी शक्ती योजनांची तांणी तोखणाय केली। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज आपल्या बिहार भेटे वेळार पटनात वेगवेगळ्या योजनांचो शुभारंभ केलो। पटनात तांणी सहकारिता संमेलनातूय वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांणी सहकारिता संदर्भात 826 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या योजनांचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार उलयतना तांणी मोदी सरकाराची तोखणाय केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला एनडीए सरकार बिहारात 4 वटांनी उदरगत करता अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आयज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आयज हिंदू धर्माचे नवे वर्ष सुरू जाता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या ट्विट संदेशात देशातल्या लोकांक गुढीपाडव्याची परबी भेटयल्या। आपल्या एक्स संकेतस्थळाचेर बरयतना तांणी चैत्र शुक्लादी, उगाडी, गुढीपाडवो, चैती चांद, नवरेह आणि साजीबू चेराओबाच्यो परबी भेटयल्यो। वसंत ऋतूच्या आगमना वेळार मनोवपी ह्यो परबो देशात समृद्धी हाडटल्यो अशें ताणें आपल्या संकेतस्थळार बरयलां। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी देशवासियांक गुढीपाडव्याच्यो परबी भेटयल्यात। ह्या नव्या वर्सा निमतान देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी परबो एकतेचे प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत देशवासियांक गुढीपाडव्याच्यो परबी भेटयल्या। आपल्या एक्स हँडलार तांणी म्हळां की हे नवे वर्स साबार भारतीयां खातीर नवो उत्साह आनी संकल्प घेवन येतले।
गोंयांतूय आयज नव्या वर्साच्यो वेगवेगळ्या कार्यावळींनी येवकार जाता। सांखळे जाल्ल्या नव्या वर्साच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतिल्लो आनी साबार गोंयकारांक नव्या वर्साची तांणी परबी भेटयली। ह्या वेळार थळावे नगरसेवक आनी व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले। प्रत्येकाने नववर्षाच्या निमित्ताने काहीतरी संकल्प करावा आणि तो संकल्प करणे हा फार गरजेचा असतो। विशेष करून मुलांनी या संकल्प करणे जास्त गरजेचं असतं। आपण संबंधित संकल्प हा आपल्या एकदा म्हणजे आपल्या परीक्षेच्या बाबतीत करतोय की एवढे मार्क आपण काढणार आहोत। आपण संकल्प करतोय की आपण खूप मोठे होऊन आपण खूप पैसे कमवणार आहोत। मी तर म्हणेन की प्रत्येकाचा संकल्प असेल की या वर्षाच्या एका वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये मी माझं आरोग्य सुदृढ करेन, की मी माझ्या आरोग्यामध्ये रोजच्या या जीवनामधून 10% साखर कमी करेन किंवा 10% तेल कमी करेन। हा जर संकल्प असला तर प्रत्येकाचं आरोग्य हे अजूनही सुदृढ होईल। नियमितपणे योगा करेन, नियमितपणे व्यायाम करेन, हा संकल्प प्रत्येकाच्या बाबतीत असावा। म्हापशा नवे वर्स स्वागत समितीन प्रभात फेरीचे आयोजन केले। ह्या वेळार भगवे झेंडे घेऊन आणि भगवे कपडे परिधान करून लोकांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। निवृत्त सेना अधिकारी कॅप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे मुखेल सोयऱ्यो म्हणून हाजीर आशिल्ल्यो। गुढीपाडव्याच्या परब संस्कृतायेचे जतन करता अशें तिणें ह्या वेळार सांगले। पेड़ों पे नए पल्लव फूट रहे हैं। इस नई शक्ति के संचार में आज ब्रह्म मुहूर्त में हमने गुड़ी चढ़ाई। गुड़ी का अर्थ क्या है? गुड़ी है विजय पताका, जो भोग पर योग की विजय है, जो वैभव पर विभूति की विजय है और विकार पर विजय की विजय है, वो है गुड़ी। हमें इसीलिए गर्व है कि हम इस विचार को लेके नववर्ष का आरंभ कर रहे हैं। इसीलिए हमें गर्व है भारतीय होने पे। फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर लेगीत नव्या वर्साक उमेदीन येवकार दिलो। सकाळी ढोल ताशांच्या गजरात मोठी प्रभात फेरी जाली। उपरांत शास्त्रोक्त पद्दतीन गुढी पूजन जाले। ह्या वेळार नववर्ष दिनदर्शिका लोकांक मोफत दिली। ह्या कार्यावळीत माचयेर हिंदू सांस्कृतिक न्यासाचे अध्यक्ष जयंत मिरिंगकर, कार्यक्रमाध्यक्ष सुदेश पैदरकर, मुखेल सोयरे हबप कीर्तनकार संगीत मांडके आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार बरी कामगिरी केल्ल्या कांय लोकांचो भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीत संदीप मांडके हांणी गुढीपाडव्याचे महत्व सांगले। असं जे गुणवर्णन केलं जातं प्रभू रामचंद्रांचं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आणि अमर्याद पुरुषोत्तम गोपाल कृष्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम अवतारांचं आपण या हिंदू नववर्षाच्या प्रारंभी स्मरण करणं आवश्यक आहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम असोत, अमर्याद पुरुषोत्तम गोपाल कृष्ण असोत, धर्माकरता यांनी अवतार धारण केल्यानंतर त्यांना पहिल्यांदा दुःखाला सामोरं जावं लागलं। पण दुःख पदरी असल्याशिवाय सुखाची प्राप्ती होत नाही आणि खऱ्या अर्थाने सुखाची प्राप्ती करून घ्यायची असेल आणि ऐहिक आणि पारलौकिक कल्याण साधायचं असेल तर दुःख पदरी यावं लागतं। किंबहुना सारखी जर सुखाची प्राप्ती झाली तर भगवंताचा आठव होत नाही। दुःख असल्याशिवाय भगवंत आठवत नाही, धर्म आठवत नाही, देव आठवत नाही। आणि जोपर्यंत देशावर सुद्धा संकट येत नाही तोपर्यंत देशाप्रती असणारं महत्व आपल्याला समजत नाही। पणजेत लेगीत गुढीपाडव्या निमतान हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा काढली। नवे वर्ष स्वागत समिती वतीन ही यात्रा आयोजित केली। मोठ्या संख्येन लोकांनी महालक्ष्मीच्या देवळात वचून देवीचो आशीर्वाद घेऊन ह्या यात्रेक सुरुवात केली। या यात्रेत मराठी चित्रमंडळ, ब्रह्मकुमारी गोय, पणजी गुजराती समाज, हिंदू जनजागृती समिती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गोय विभाग आणि इस्कॉनच्या वांगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। नवे वर्ष स्वागत समितीचे वांगडी प्रसाद सांबारी हांणी गोंयकारांक नव्या वर्साची परबी भेटयत नव्या वर्साची माहिती दिली। जे बंधू भगिनी आहेत त्याच्यात इस्कॉन आहे, ब्रह्मेशानंद, ब्रह्मकुमारी, सनातन, चिन्मय मिशन, हार्टफुलनेस,
असं विविध प्रकारचे संघटना आमच्याबरोबर संस्था जोडलेल्या आहेत आणि तसेच विविध आपल्या विभागाचे म्हणजे राजस्थानी समाजचे लोक आहेत, मराठी मित्रमंडळ आहे, UP जनहित UP मंडळ आहे, असं गुजराती समाज आहे, परत आपल्याकडे बंगाली समाज, ओरिया समाज पण जोडलेला आहे। ही एकच आमचा प्रयत्न आहे की सर्व हिंदू बांधवांना जे एक आपला जो ध्येय आहे विविधता में एकता हे प्रदर्शन करायला आमचं हिंदू बांधवांना सगळ्यांना एकत्र आणायचा हा एक प्रयत्न आहे। पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी सगळ्यांक गुढीपाडव्याची परबी दिल्या। पणजी हिंदू नागरिक समिती म्हणून आमची ही समिती आसा आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान ही पणजेन प्रत्येक गुढीपाडव्याच्या नव्या वर्साच्या उत्सवा खातीर ही फेरी आमी काडटा। आयज नव्या वर्साच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवे वर्स सुखमय मंगलमय जावचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करता। परत एकदा गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्राध्यापक दत्ता नाईक हांच्या श्रद्धांजली कार्यावळीत वांटो घेतलो। देशाच्या आनी गोंयच्या चळवळीत प्राध्यापक दत्ता नाईक हांचो मोलाचो वांटो आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। तांणी गोंयच्या तरणाट्यांक एक नवी मोख दिली अशें मुखेलमंत्री उलयले। मी बघितलेले सर एक सामान्य कार्यकर्ता आणि आजच्या युवकाला प्रेरणा देणारा की कार्यकर्ता कसा असावा, की कार्यकर्त्याने समर्पित भावनेने कार्य कशा पद्धतीने देश प्रथम या वृत्तीसाठी करावं। सर्वात बघितलं तर गोमंतक हा राष्ट्रवादाकडे जोडणारा आणि राष्ट्रवादाकडे त्यावेळीच्या विचारसरणीने त्या युवकांना प्रेरणा देऊन राष्ट्रवादाकडे एकदम कशा पद्धतीने नेणारं हे सदोदित सरांच्या कृतीतनं आणि सरांच्या वक्तृत्वातनं सदोदित दिसून आलं। विद्यार्थी परिषदेचं कार्य सरांचं सगळ्यांनी म्हणजे ठामपणे सगळे आंदोलनापासून सगळं सांगितलेलं आहे। मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर मला प्रत्येक वेळी भेटले ते आपल्या ट्रायबल गोव्यातील मुवमेंट ह्या कार्याविषयी आणि ट्रायबलचं काम कशा पद्धतीने पुढे जाता येईल, मग ते आपलं हायस्कूल असेल, त्यांचं हॉस्टेल असेल, त्यांची वेगवेगळी कामं असेल, ही सर मुळात या ट्रायबलमधल्या सगळ्या कामांसाठी विशेष करून कल्याण आश्रम यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करत असत। ज्या ज्या वेळी सर आले त्यावेळी वेगवेगळे विषय घेऊन की आपल्याला ह्याच्यामध्ये जे सरकार म्हणून असेल किंवा सामाजिक ह्याच्यावरती हे करणं गरजेचं आहे। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागपूर भेटेर माधव नेत्रालयाच्या विस्तारित प्रकल्पाचो केलो शुभारंभ। दोळ्यांचे दुयेस आशिल्ल्या लोकांक ह्या संस्थेचो जातलो फायदो, प्रधानमंत्र्यांनी मांडले मत। 120व्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन मांडले आपले विचार। पॅरा एथलेटिक्स, फिट इंडिया कार्निवल, जलसंवर्धन, योगा दीस अशा वेगवेगळ्या विषयांचेर प्रधानमंत्री उलयले। घरमंत्री अमित शहा आसात बिहार भेटेर। पटनात जाल्ल्या सभेत प्रधानमंत्र्यांची तांणी केली तोखणाय।
देशभरात आयज जालो हिंदू धर्माच्या नव्या वर्साचो शुभारंभ. गोंयांत लेगीत विंगड विंगड धार्मीक कार्यावळींनी दिलो नव्या वर्साक येवकार. प्राध्यापक दत्ता नायक हांच्या श्रद्धांजली कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जाल्ले वांटेकार. दत्ता नायक हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक नवी मोख दिली. मुखेलमंत्री उलयले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.